Nirmala Kenyam Kanadia the Contin Barwani Linguaseme Nuer TV and Manduni Chankos Nyak Malia Nung Rhino Guaseme. Gurgen Obana Jome Banajanua Kel. Take a Jom Chalat Guaseme. Why as South Sudan cabinet stop meeting? Wakane Diala Conila Quarry Wika South Sudan and Wumichikana Pelano Bika Dol. Bana Jome Banajalin Kongai Conan Wonishiang. La take one to walk a Gurgen or Batin Con Lat Corin Bakangach. Kagwase dan me kan Dr. Riek Machar kananiyen no chine ideal re wicha ka South Sudan especially re kon la kwar no la kena dol bika dol ka parliament and then ba nyang we dial ba ka gujen wo ngwanu kedi ngume delat no duna ko kor ke medan e sha Dr. Riek Machar me cha je biyen no me shi kir me yadi che Dr. Riek Machar che biyen re wicha ka South Sudan gwase dan e chokor che toktin ka Nasser men chi gene shikume ke liu chai chu kapchong a kirma yadit shi kirma yadit ridial chaka kapchong ko ngeje je gwanu eramadan ente ka long kimente ke power ko ba mal bajalat keneje e Dr. Riek Machar karwade me changaje no che Dr. Riek Machar che je yen she parliament che je close atuga ne ka pai diok chanya nangre de bakel ka pai dik ron kina dangro jen dangro de di me che Dr. Riek Machar che je yen South Sudan Council Minister, the highest executive decision-making body, shoga kap chonga ndial, make up the chonga gujajan will be kume barwal, and kirmiyadi kojan dwale. Another thing mambiangach, and first Vice President Dr. Riek Machar, a jaramandan and take a long take power midinijan kadiala kon lat karodian. The last meeting took place before the detention of first Vice President Dr. Riek Machar and the escalation of political tension. Made an echi tuog me Riek Machar charge kapchong chiti dial chaga you stop. No. Men chala de long guasa me ka kwiko chikir me yadit. No. Ko jen she dol chaja kapchong no they need a content MP ni members of parliament in content la let. Minister di alan konti la roi ka parliament ko jen chaga kapchong chala de no jen jak korko ba woniam ka jen jako biriktu wan buga togoni dung mi she Dr. Riek Machar che jelun ka jawdana shalat awa date di alde ka go. Expert warned that the prolonged absence of cabinet meeting has left the country without a functioning government, threatening the fragile peace process and casting doubt on the feasibility of Plan 2026. Gwade dane sha ne dial chaka kapchong re wika South Sudan shane ne wikin me di dial chaka gak wan wenamo sheti dial te gore konde de la let male dane Durban wene ko de queen kwade lat ke 2026 wa chaka yarkan dial ene me ke liu awa michikin me di cheja plan ko she gorno bi mal bata wano re wicha ka South Sudan ko ne michene diala kontila council of minister michega jago la kana dol no kel ke jen point president kim yadit wadete diala konte che tok de ren kapchong de mal der tere wi ka South Sudan katela mi de le yen ka jowe dan e shalat ke je engo de latre wi ka South Sudan dundo ko cha Dr. Machar cha je yen wa jen ndan en yete dial bana jome banja kwen gwaseme michalat gwaseme gorbe nyoko mi larje ye. The Council of Ministers chaired by President Salva Kiir Mayardit has not met since March 2025. Analysts link the paralysis to political tension and the detention of Riek Machar, the first Vice President and leader of the Sudan People Liberation Movement, in a position. Men yetidial wa dobe dane sha Dr. Machar chaje yen kaje Kiir Mayardit. Dumekana je yen wadi dial deka go. Dr. Abraham Kolnyon, a political science lecturer at the University of Juba, say Machar arrest and the replacement of senior officials have created division within the government. He explained that this has caused unrest among senior officials, possibly making the president hesitant to hold meeting for fear of opposition. Medane che ngaje no she Dr. Machar che jeyen wa chone diale choju kapchon ko wa kir dwale ko mechene diale ti chaka jago buga gwaskel dong de je question ke de jogo no ngumle rode wa men hite longa chikir me yadi je yara long
wa dwobe dane she gorga jenwo be opposition parties be ke yarki be jiken be ko ji special ne kontila ne Dr. Machar ko kuma SPLIO ne ken dialte tere kwar ji ko teoria amene apanal ne dia wona great up wona ka jongle ne diale ko ya kapin tela ji SPLIO wajen dwobe dan e jek malkaje so reality waga ta plan kuma kirmiyadi domin kirmiyadi ta gorje no de mal darabin wa dara gwalong tega joma chalat gwase me wuri shalke termanyang aram la civil society activists no jen aram kel milaro je lonka kwikir mi yadit ano de kir mi yadi dara mal dara jenong ke de kuma South Sudan de kan mal de kan no ka jaw chalat gwase me termanyang a civil society activists agrees stating that the RS Machar, who chair of the governance cluster, is a major reason. He added that some of Machar allies are also out of the country, worsening the crisis. Kajaw chalat gwaseme ajenne ne diale konde sha wuch no kine diale konde chi jere wich ka South Sudan chetke kume SPLIO ameni yen Dr. Machar ajenne diale ti ekene content ger kamal duma kan Dr. Machar kana kon yen ajende malder to wano cha jome cha jakwen mugorno de yen link dwobo dan en cha jalat kije wakir me yadit ajaram dan yaro bi malbeben kajaram dan logo bi neti kontila MPs bikan dol ko mi chadol la tin kontila rik re wich la karel ka dial bat ko shi ka fail wa jen me jako bi rik ba woni amane chana racha ka kwi namaka miguye me duo bre wich ka South Sudan duo be me ngai kone South Sudan tele ji dup to go de kone na gwango namani atwak torbiyeli shwitken name South Sudan ka te ka yotungwan pin jane cheme ngai kone jang akanetin kon tin te ka power tin lat ke tidial wude shal kame bolmil aramkel mishala done ishe chare chakalat baray na mene na mene jenen menen kon mo gwata me ke chare tedi titi gwadmi mo shutketin de ne tama shutken tela gwanmo karar keje so keliu gwazmo keliu jega kajano cha yotu ngwan cha ka chamten mi shitken mene mi yena tidial cha kalat lo de kar yaleka kir mi yadi che tidial che kar yaleka no de kalalat but jana wa la youtube dan ba yo ba ko cham wuga cham ne gatin konen kamaka especially ramdan je ko kwanyala first chairman ke first deputy chairman ka kuma de kira la bolmel kiram dan la vice president am waram kel mi contribute ko che yotun content lat ke char che ka cham kan char te timi yen ka dioje din ngaje no je kelon okay chi ka char to go char tini ke char jek ti network tin ka jano wate ka yotu char ala ka mila budget ka kwidian jo me jena dana gore de nywa ya kel en ban nyaw je ka le den shuja puro jeno jin be subscribe ko bi notification bell bi jetwine kan Nuer Online TV channel gorno bi channel bi je support eno agenda na gore de nywa ya kel en bi atakamal bye bye